Hello, brother and sister. Today I will be singing a gospel song with my own dialect. In the book of Lele Sikar Sibe, the number of the song is 183, and the title of the song is Hey Kahre Aham Ki Zulay. So the song will be just without any with blank screen. I'm going to sing. So please bear with me, though you have nothing to see in the screen. Listen to the song till the end, till the end of it. So also do like and share or subscribe, right? Hey Kahre aham ki zulay kan gia be pe gau lu tua gai lao salem kar si ben ngai dai mera hey kwa la tele pa i be pa beram hey ning lei rim na mak peram anui kang i mezeng wale teira isui de sambe ngora ripe de pe ilam belei mùi kia mùa rét bay mẹ ra gum cởi ba bè bê wang kia na bi lâu bi suy dễ zua ra hay quăng rầm ghé cái mùi bè này cháy bè ne anui ze qualei hey ning lei rim na mak peram anui kang i mezeng wale tera isui de sambe ngora ripete pe ilam belei hop te koala Emmanuel bezen ring bege gdei gelwa gai lao bezer hang sarun pa bang tau gai lao ka here be kang ge awang ning su kwale hey ning lei rim na mak peram anui kang i mezeng wale tera isui de sambe ngora ripet be pe ilang belei akang me gau ting ba pe mui de lei kon gia be ram ting ba pe la da pre sau kar si be bara chanda hallelujah wang
bêu ở chân hoa bầm lâu hey ninh lê rim na mọc bè rầm nui căng y me ze mua lê tê ra isui de sang be ngau ra ri pe 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 ilang bele. So thank you so much to who are watching or listening to this video till the end. So please do like, subscribe and share the video with your real love and care to your brother Mr. Adi. So bye for now.